zo mazhaba ma nyala ya kaza gba ke kan mo gba ke katale nyale de za jirte mo kuni luyenga ti yalla te kyara tamal dane so kam no yamba moto do luxe ama izana kana amma te za kam da damane akollan baniranga dunya ngo kollan banga ba te guruma ama kayo banyara la ya yelo ko to chekati azam pavat banam na za dunga ngunam duka gasi muntimina za sanye vle katon patala fe di yuko punkati akana te jinjimo pune iti za enfandem bien zanti isamba nanama jimo kati pi bol inside tamale gado com tv zo yirum bona abu mwas zo mitianan katar kanon zo sun dominir mi kun kantense ne yoma za sa nkul boarate ne bondare kalala niveau gandel mo ale labna tu mo pure ntelan za afan shilon da ponzantes lo kabdi katko ya opan solo do mo nyabo de tomi sahama kane ama bangsam dan fan zo to bongba ko lan solo kala labna ni o te zang la afan ma gafara nzanti samba nanam ke radi zo tenan la zo son kanan katare Imam Elias nyala ngumbi tudumo puni obuasi yalon ko oyina temabi nkulinyo dagbana nyo ama ko le chante jini man ngbalan boma ora chena tudumo ne sa shangadan gare kaniro pam da mi ko tete ga da monda kana ma drana afan tibia go pam dalazo tenan la zo sun kala bongba ustaz to hain to imagine soni to you boasi polo no kana tamalmo karkupa ban shadin cika mina za sa tin be zimsim ne ban sha ko ni lititi karnan amfani zantiti in ku yelpam cika nan usas marabi kana den biyan ka ta zanzantin usas marabi ngoya inshallah alhamdulillah tenan zorson domi denma it was unfortunate kara kana kandabi ankara pro zomi nan katar kama mangwaza sanyin biyan yes biala anda nan dijin tongo ni mama boy se puni aranye kanirbu to ko na yele chendema anda chansham inshallah yelmangle tenda nan programme kin golman ma tra yella jingle to ama kartu to nan ka nirbu ko na because ko shanda kan manajin yala ko because ko shala be mbuto ko ama nirbu pamda boso em bonshi pam tensene min tense gana ngo African countries pam nkolma yelne tezang takpang temang katlan tinya topic shan kana to biminda yel shanga de tonanka temal de shili kay ne kana ton ko mal shili bila sham dama fanan biene katien tieso afanam gafara tinya almajir nama dezo kat ko to so gafara kana pierre pon kama jangle pu jangna mo walbo yeto ni ba pamda bo har yeto ka shabu hajjana ba komsu ka somi shabmi bo hay chukdon ko kanno zon ay le zon dabsulungo nyala chin bla gole bi apishine yinbi bi apishina yi ne sahar ku ce kaman 8 days be ta kwanle de ce kaman 18 days ka ta fucho lamba wow 18 days ka fucho ta kwanle kaman bakoy riba ina dabana de sa chukma tiempo shabmi ken maka nabtanan haji ka ta babe yanga don tuna mission hazanpa haji ma nungu polo natin mamang bihagu polo katku te zangla topics ma kana nti yale to ayule ustaz nejia nyam shamoma do mala man le nya fama bangsim dun kulubian me kachi maybe ni sa nyam presenter man shamka do wona ne zala nya ti chanto ne yar shamoma ni mama din yare a wumbo mena nya ba pune usato apon shile biala nirbu pamna yuni ani ban sha dinyi azan dinyi jinglam molbo ni ikama bo yes dinyi ban sha jinglam pune zantiti to mpaya auzu billah bismillah alhamdulillah
كلام قديم لا يمل سماؤه تنزها قول وفعل وعمل به أشتكي من كل داء ونوره دليل قولي إن دجال وخيرتي ويا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تو الحمد لله مبيا أبو أذان جنل مولبو ni ikama ne jinglo yisbu wula nyere yeto a yelmangle bitiya ne azan de nyala bin sha'udin tabsapam jinglo puni dama aile molbi kane tukuto la'amna to puh jingle la nyele molbi kane tukuto la'amna to puh jingle demi de malare nang shama hal karta kana de kamandra pun kana cin gwal tiyen de tuka musulma kam ka mi dalar shilzo am pour jingle de yel na mi bo du'a me ka ba mina manya musulma de zo ka ba pour jingle na zo ron wa chelle bo han leven yelanga ka bang dalar shilzo am pour jingle ma na an yen yeshal de puni nren tuna zang le dol social de zo de nan ka jingle bien ka jingle mo ba bier puni biti na azan litafi bien katabo de le jami'ul ahkam as-salat afason sabati bondol Muhammad al-Bayyumi page 45 and page 46 dan kan yanzu nan bayani ai page 45 ma first line ma fa yana i'lamun bitiya ne i'lamun azan ma molbo kaman nirbe zakpa panga ka molba ne kana to wum ya to ashel azan gban nan bala bitiya ne ikama ki zanin ni wum baka ta zanna to wum nan ta zanna to wum ta jamna wani ikama gban nan bala da zo biya na azan yala molbo al-i'lamun la ka fayal ne ta mol jama'atu da zo afan wanta al-Qur'an ayanam da ba ayina nima ne inti yal surat at-tauba ayaran fahar da bata fa azanun min Allah wa rasulihi ila an-nas al-hajj al-akbar mborno prouve azan ma dag banne na woni no mole na woni yala nam no mole ni rebo kap kanati nti jamun na won haji solo zuxi Qur'an puni ka fazang la ay wazang la ay ma yina ni ma do beti yana azan ki mol ni lam jama'atu wal ikama ki in lamna ma ki kanati zan ni wumbe ikata zan mbang iyen nang ben sha dag banne ni nyashal mbal okay dini titi kaman jungle molgo be azan ma wula kar de kana be wula kar pili te da dine inshallah na andi to sogo ayule jungle molgo ya to jungle na kana tra kul pour jungle ma tep dezo anab nang la hijra in Makka in lab Madina ayile li tafishal na bor jami'ul ahkamul salati Muhammad al-Bayyumi ni sabshel wama page 45 ma ay na la kachang page 46 achang last paragraph na fana min mela nang bankeni ni paragraph daba na hamde ni mane kabiyal ne yunde ne karakana ka shabe ne kamna anabnu ku ke Madina fesiya ka shabe ne kamna sakenya anab nang la hijra chang Madina ka jingle molbo nan kana nubum pa Madina biti yan po jingle ba kullu anda men buhar taba wula katiyen nan la'am jama we jingle ma tampa ya bira ba pai ka ba buhar tabwasi mun mabi mun ya karambi kaman nan ya karambi shamu afanan ben yala biyar ko nda majir tabzu kan bonde litafin ma ay ko sunan sahih muslim hadisirin pahar 383 zangchang hadisirin pahar 389 nima na kala hadisin mu ma bi jingle molwi ya to en yartidin nan sham ka jingle ma molwi nan wula karkana nabal an la'amme bal andame mbuhar taba wula katiyen nan ka te jingle sahipa ka tabang na jingle sahapa ka hadisi kana Abu Dawud puni hadisirin pahar 708 mbala ka afayalti page jami'ul ahkam as-salat wa puni page 46 third paragraph afayalti meni hadis mani en shi annabi ya kullu amme ngbar shawara ka nabta buhaba wula katiyen nan jingle ma sahaye pai katanan wula katapuhi to bin yalla ka afan annabi buhaba ka moye we tin membelle ka shewa ne christian sen merbelle ka shewa na tun nyom buum
ka be no Judaism nama ne bin nyor bin yan jama kan yor bu'an la'an da jama'atu ka shabiya ne pyam bane kaman ya nani ya ka kama ka so kan woro ra'ayi ka nabi no so kam jim lokul yin tanan wula anti ti harzo ka ta bang din yen nan sham ka jing ma mol wa karnan wula ka ta bang ti yen la'an da sham pour jingle sa gafara de wani jingle dang mana foi ka san mol bunan kana ama ay chan ruwaya sha durratun nasihin puni ay chan tinya nab nira chan zuksano ti de jingle wara palo shil kab monde la jingle ma li tafsir ben katbon le haswa isul kubra de nyala juzu de bayi ay chan juzu number 1 book 1 ma ay chan imam sayutin sable la li tafima ay chan page 15 hadisiran pahare 27 afayal tin hadis ma na annaba adam onda nan rayiho aljanna punzo bahana tangban zo no onda kuluna deb wati yan yisi zuksa kana on tam malaika jibril na no kana o kano san na malaika jibril na ka ta zan annaba adam sane ka zo nun tabo jirlan wo kam wal jingle allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah وأشهد أن محمد رسول الله كزن نمان وبزن حي على الصلاة نبوزعو جنلرانا كان نكا نبي آدم محمد كجبريل كان يكون كابونا محمد سنو بميو يلا الزنا نبي محمد ويا أنكم ميسو يلا لا من وياتو أكنا يلا نكات ملو ياتو أوهنا ما عليه من زلني يم تلتن بانوانا بجهكو أما من ومنو جماعة تيم بهندله لزو وتين يلا بهنا يانسنا نسها do yana jinglum wal pum biene ama dra na jinglum da na bakana mazo do so hadis rin Abu Dawud 706 ka na bang ba shawara ka nabe no so kan kulin yang tati harozo do so bien ka bono Abdullah ibn Zaid al-Ansari binti ya ana Ansari anab sahaba no babti zan so al-Ansari pa so yulpuni banda nan hijira can Madina ka shabti ta'di musulun sa kason da musulun nama ban ka ya al-Ansari ban son da musulun nama do so yulmo na Abdullah ibn Zaid al-Ansari non ban kuliyan ko bar tihan ai karte ka gomti jego no gomna ku jego nyama kana na kimbil shelli nuko o gob cincini ka cincin manya cincin green ka so cincini karbanya cincin green zuksa min bin ma za nyala green naka na cimbel ma babbel bel naka Abdullah ibn Zaid wana yelo gomfune ka ko zanga bel no ma tama kan da zanga ta na Muhammad ka tamal mu wonde nirba ko han letma moya ay ka bel mi ni to mu wonde nirba na bakala ta jamna woni nawon jama gar belle won yalla kana wo kacel bellon wa arba zaxse kan da wahaban sha'dan gar bellon ma Allahu akbar ka Abdullah ibn Zaid yal gomane irin yala anda bora da sa haka na cimbil wana yelo to bi ana aiso ne kacanga nafsana ya yin yal ma nabni biyan la an jama'atu mpu jingle ne jingle ma sa hayta ba ban yal ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah hayya ala salah to on ko ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah Allahu akbar la ilaha illa Allah won yolo na ko so pala ko yirga ne ni mani Allahu akbar no yirga ne bum suwai tam ka wonni jigla hale ko danga na bi don te jiya no mun dang ni manan te tambal shil gulana ka na bi na ko oi Abdullah ibn Zaid ala fi mu yan jila la ba jallana zan la ka bu man tinyen nang da shan mu da jingla ma Allahu akbar da sahaba jila jangla ne yarle ko yala annab bon wo liyatu an wa ma za gwamna sham ka nabi yalto annan yana cimbil so malaika jibril mbala do zo na won timo nan wo zang yato amata ta ka zang na tatama ama ale kalong din yammo ni jama'atu kabum da razu bilal do yi samban nan tatamma na razu ko wa yato ashel on ya gwamna ma ka zang da mu da jama'atu ma jingla sahilan pai kabna zang la ti bilal ama nabda mala landan nam nirbayi
ibn maktum da biani kana ce bilal do ibn maktum ngo zom da nyu ama ka zo ntal kabra zan do wanda bar pamna ko razom zo bilanda ma yi ma ka na bra ce ka abdullah ibn zaid wo bale ka ba monda da ba ku koyenda nyasa ka ba ku koyelan nan gula karken katins dole nan la ka abdullah ibn zaid wo bilal la yato an ma na ba biya yato an wana ka sayyidina umar bay guna nti annabi onyama onzomani yele to ashelma man banyelme de tetabo no kama man barna jonda man kati yala ko te dang manama ka nabi yato de mboma de worum ne yato am man lambala yel man da palma dan naka jeng lam wala non wala karab sile Allahu akbar kaman an yashamo de wurane ayule te pam bamine sora bien mun jengma pa bilaizo ya mangle pour la ngunka nirba pamto potrira babami din nan kan wanda nye ban saban le pama an cheka aile larba wanma bayala to pam do hale bel life zangpa dite pana won jamatan brebe gafaria brebe lehek ban sabla katinya ben sha bo bona basal ama aile hadith yal ne sahih muslim puna hadith rin ya 383 zang chang 389 shabra changa nabsan ba anti bi anabi yanga 20 days jeng mo bu hamboko do zuwa tin jiango ai chang jamia university shanga bene in asia kabu karnya ai chang karnya jeng mo bu concours malar certificate ka ende kabu wur le karkunya jeng mo bu concours yeto anyel lisa ka anan perfection ka non perfect do ai jami'u ahkam as-salat wa ma lehre pune jing mo bu concours page nam zo ya pam ka yi le nyamar mal confusion pam do zo tu kam shakam kan saliyen nan le ka bu hanle do zo ka ahadu lan yalya na la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi nirba samsazanti mukallaf kam huwa al-aqil allazi balagtahu da'wat ad-din al-islamiyya biti al-mukallaf ngum bi balaga nirba samsazanti ni kam ngum bi balaga nonungula notum musulusu yato ashal kam ka karbangsam da tuka nan ba shi akan musulunci ne kamal da bangsam ka kitab shalben katbo kitab li zawl inaya na al ibada bi ghairi ilmin kal kitab ala al ma nini sal yiti jamda nawun ka karbangsam ndir man la bukuni lu ko amna la ay yala de blem be karan yebe sham de ñu ko ba kap ka shanga nya do bin shakam tu kata bo handele kanang da wula kanang dale nyima son to mol jingle ka yirge nazo kalar kuwa bozo o bo han le kanang dale ka nabiyal hadisi shalne na landa na mati te pa kiyamati yanzang bin sha'ban ba na ban nguna na yi kunni ba bagbala na nyawa na ban nyongo en ma ko yen la nyongo wala do zo anabin da yin wo bilal jingna molbo ura yele mo noy mo ne jingna ngun jil mo zo wazang wazo nin panu jirgo polo ko zang panu za polo ka kazongo nu hayin ma ngoro tba nirke maka voice ma yirna ven yalanga la ka nabiyal hadisi shangane رواية سهيل مسلم نربيني سهيل بوهار باربيني ndal majir tabzo kan yarla ayatu an maza kayal ninir kamna aynya landa na kpanga manka ayatu a ku kol karchen katanga nanya ba banne ba ban wum daliya ne ti dan wum da ne tan pao no ku adun do tin zaka ayatu ama para bazani kiyama dal bazati en sura chen pangter nyon da mo de jingma rizul lada be mo jingna mo ba pune pam ama lu shaben kabiyar na landa na ban yar la grishirin yele lada bier pune para landan tale amal la bar lok shel de kabar lok abola bachi shelenda wumlete program shelen garma ahdor la ahdori de nirbo pam de ahdor man ya li tafi karnya maliki ya li tafi raj jama yatwa janaba kom subu bonma de zatin yalle na isa to chekate yule ustaz ben shakam nan na kan fu yema de malade d'enfant ne chere jongle molbu ne la ikamo de d'enfant ne yala denzanti musulman te jongle pour ne biakam de ayuli imam malik yalla البداية المجتهد والنهاية المقتصد هو الفرد على كل مساجد الجماعات إمام مالك يلا نرين يلا تلاهي جنگ مول بر نغلا تلاهي زان تنير كم جنگ كم دنيا جماعة جنگ كاي أكون كو ولغا كو بور جنگ
kare yise kaman du woni ka yise mola janne kalan zampo de banang talata dezo ni mana bayana kana pam ama karo de minguna de ban karmiyato ambala dama ni ma ti ke ni ma ton confuse jama to ti mi jila ke ne to ba te ban bakarm ka te bangden bere ka te bangden bere puni dezo ay ko Allahu akbar na banam da zadu ma ngun nam galse salman bala ashhadu an la ilaha illa Allah انتي يلمغلي نن شهيدا انتي يلمغ ن دوما كان على وناوني اشهد ان لا اله الا الله لا لمبلا كان لبنا اشهد ان محمد رسول الله كونايني لانتي يلمغلي ني ان محمد يلا ناونتمو لا كان يلد بابوي هيا على الصلاه نن يوم كان جنني نن يوم كان جنن هيا على الفلاح نن يوم كان سهدو بوني ان كانت ينفعنا كرا هيا على فلا لامبلا الله اكبر ناون نمزوي ناون نم تفسع لا اله الا الله لا اله الا الله دوما كان على النعمه جن مول بن نمبلا كا افنا مبهرا بينا مون جماعه نيامكا الله اكبر ايام كسوشي نياكا الله اكبر دوبا مالا دن شام كاركا دو سوكالا ندان مونا كا بسارا اشهد ان لا اله الا الله كشمن وحده لا شريك له اماركا حديثني اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله هيا على الصلاه لا حول ولا قوة إلا بالله هيا على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله هيا على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن يلا بحبو كشأن مي بين كوني لا حديثين يلا okay bituka tami difference ma ditenan ka hadisi ma kana Allahu akbar annabi yala na tuum kala ndam mo ndo yel shama ba yal la the same thing din ka mazhaban ma imam malik imam shafi imam hanbal imam hanafi la pamban nirba na hangoma mazhaba shanga din kana muslim sene shebe na 24 nyale kaman karam wuhbo okay kaman ti chang ss subhanallah biology ka subhanallah social studies amara zanyala nungula yel yelnga de zanyala bu hambo din nan ka fanan ma mbora yila tan ya kazana on ba shele de zo beti na mazhaba ma kaman ti kurum Allahu akbar subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi la butakati yale sami Allahu liman hamida ayam kara landan mana ya Allahumma rabbana wa lakal hamd اللهم ربنا لك الحمد وما بكنا ربنا ولك الحمد اللهم ما كني تيه اللهم ما كوما كناني ماني ربنا لك الحمد دبنا هو ما زانيلا دزا اينن لدزا بيني دميزا نبن تهلنا تو سونو تو ينو مبارا اللهم ربنا ولك الحمد ما وينن لك با نان دي شال de pas la différence the same yale duzo mazhaban ma so cham tag bango ka so wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin anaba wana maza na onda piba man tishaba ama anabu na onto mo tiza كمان قرآن فينا يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى كرمبلا تبون الله حفص والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى شميك بكرمبلا تبون الله ورش دميزان نبون وله duzo jibril ira kana nabsan wa yoro ma ajma'tu ma zo gara anaba wanamza duzo banya balba ma so kam no zelle duzo na on yelma non wu ma qur'an ma balba bu yopoy Allahu akbar ay ko on kataba bay an bango ma karzale yare tayi karzai de bund zahab bun nyala yin duzo mazhaba ma nyala ya kaza ba ke kan mo ba ke katale nyale de za jirte mo kuni luyenga
ti yal ne te kyara tamal dane so kam no yamba moto do lokse ama izana Canada amma te zai kam da dama ne agba e bo zo na mun jama nguna sol ma zoya zo mazhaban manda yale last one manda kana mazhab al maliki mai wuro karam malikiya kaman baba shafi'iyya hanbaliya no to tahalna ma kadan kan yusra mamlita finan pamna karanda afasane da nya malikiya amma karanda mazhaba dan palma din ce kan bang baba nan da shale amma malikiya kan baba boso west africa afanum 90% babla malikiya no bitiana Allahu akbar dutuka Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah landan maniyan yal shakam dutuka agba yel the same thing din nya sohi din nang pale agba yebo do din nang dan palma ka difference kanani man jinglu yusuf shi bayti yare as-salatu khairun minan nawm draba paharzo qad qamatus salat draba pah jinglu mol bozo da ba mala daler shal dan tahlana de sa yisib shi lambara to te kama ti an qula li tafta bon al askar an nawawiya afaso won sawrto bon imam an nawawi wali tafiyan kal kunya jaman no le kon biaran ay ci anta ko page 40 nzan ci page 41 la page de bay ma kan yan karam ay page 40 ma last paragraph ma hadith rim telegrni ma nyala hadith number 100 ko yele ni ne annabi Iraim wal jangle anab ko sa'ar dun landan ma ni salisham hadith rinya 101 nya next page ma nabina ya ashhadu an la ilaha illa allah antu barakaya wa ana be kaya wa ana ashhadu abarna sa'alaka yin sa'i to la hadith man dal majir tabay borna nyala ay chang sahih buhari hadith rim par 914 anya hadith mani ka hadith ma dalir din da tahlika la hadith ma ti yipolo muawiya da yan zang ni ba pozu majinle ka shi minbar zo kala dan mo ni jingle ko sara Allahu akbar wa ya Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah so kam mimno bayna ashhadu an la ilaha illa allah wato ban la kayna wa ana mangba boso la nan ma ye inti yel mangle no du makkan na ala wonna ta tamlanan ko bayal mangba tele o kuma la shot o baba yel din la dan ma ne yel selma so kam miri expect no bayal la dan ma bum wal jing ma na ko yin se karan hutu bo ta karan hutu ma kay i zo yin kala na ma nar mo ta ala to apalna annaban da nan la kaman banya kanan da ma dus ni ma na sabu ma difference bila ni ma na konko to as-salatu khairun minan nawm la ndani yam wal jingle ka gul sayyidina umar o khalifa taltam soyil buhar na kala hadith ma bi kala yina sunan an-nasa'i wa puni naka jingle tamma ka gom jege sayyidina umar nuko la ndan ma wal jingle ma ka gu chang o yin anta pa dun dole kana ya as-salatu khairun minan nawm ka sayyidina umar yi se kay to zang le pa mol bana ay tam mol suba ay jingle na kanir bana ban ni hanin nan wula nyin zang le pa du zo nyama don as-salatu khairun minan nawm dun to yina farko jingle mol ba yimla be kar yina bahagula bi nang le buyima tale kane ban to nang le jingle mol ba ma nya suba ay ba mun la jingle first one katna mol second one an to ban to mol first one ma ka zang na shab nang dalla second one ma mi last one ma ka yen nang shab nang dalla kama ustaz mbunga an yero no lorna de zoya ka ti dir sala pam jime nabi ti an kele di shebu mum as-salatu khairun minan nawm kamnache demi ba mal hadisi dama nawra yelmane de kele ka bayti nang da as-salatu khairun minan nawm bozo abdullah ibn maktum wunan dang da jingla bilal yan dang jingla walbo ka abdullah ibn maktum mi kanata wala as-salatu khairun minan nawm ama itum ka as-salatu khairun minan nawm ma kanaki nabi jibne nyin ko ma ye mangandi yelanga kayisi anabi yana wum la nyin yisam ni ma no lorne de katala amad lek pang ma man kanon yon yoma yisi ni ma kale na kale bang ne tamma to last one ma nyala kat qamatu salat anabula bilal naili west dembe azan puni jingla molbo puni de nya 19 ka jingla yusuf mi karnya 17 de sa Allahu akbar debayi nyale ashhadu an la ilaha illallah
ashhadu an la ilaha illa allah jingla mbol bum bala ama jingla yisbuna de nyala za inga allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasul duzu o yisla jingla ma yisra jinglo on te pa na lo shele kagbazang قد قامت الصلاة كانم ناس عنمانيا وكه الله وأدامها أوي وناون جيل ناون تبغمله لا حديث ما أين يلي سنن أبو داود حديث رنيا 528 مبلا أيشان نما أيشان تنيلا حديث ما كاركودويا دوزو أنابندا إندوزو وما بابيلال نزانغل نما كله سوهادوا دوزو شابوا بيان بيتبا لندن يتيسي قامت الصلاة شمنتو يوقع الله وعدامها أما كاليتا في مالا يلنين إسناد الصحيح إسناد الضعيف يلي نيفو شابن دي حديث ما بنفيه ببرابة ديه للتابل رزقو بكبر كالندن يقول يلشلي كابا يلدي سي أبا يبو أما تبين وحده لا شريك له وما تعالى avia afanam fikuli ta fin matala kane ay sa arla dadama kane kamanda yele misa somed ne musulun su buhamba puni so memory chip nyela 32 ka so den nya 64 ka so kam no deni de chanta ko den yan disteva ko nza ma den yan songa ka bo confusa de so musulun se de to kata buharle mi de so azana nguna de mala amfane pam ay le dit nan ka mo de jingle bi kum mol jingle shaytan gurume hadith yel puni no gurla 36 miles brabo hanabe ni bitum wal jingle shaytan wala ko no gu o ko nzole isane 36 miles ka hadisi shal kana ka mbaso timo biya no bi ma changtan shele ntezang ya to ataba no chan me ko min so dola ka so to bolo obima bum bolo ko mu ko ngalgali o bin ya shele ka won pozo ma gbale ka won bolala amo bastai on chang chan ma ka kunanti yelo ba mbatin chan ma tinda pa lugli ya kaza so bol mame mu ya oy yiri min la bol ngoma na mbola nan ko tamatam sum ngoma biina nya ama ma rabin yabin sha nungo shaytan mbola shamma sun zanga ta paye to ashele dozo ayti lan wumla nyim mol mo jingle kachang labun ma kula mbola ya dozo jingle mol bu dem bala amfana nam pam te biya go puni dozo bi mol jingle de kartla alzannama uzas an yashe mo te gwato zo katinyala te biya sabuni an to kul doya kasoto bola mala de bola me alzan nam tuma alzan biar tuma ba da tuma alzan suma kama alzan viala alzan suma kama alzan biare dozo so bien ka besoin de pas bourchel bi to achel ka de bola de ça de wandri te bola la de ma bukata na amwal jingle ni mana hadith ma ndozo na ban to mol jingle suna wonche mangubu dozo ka hadisa yani na anya jingle mol bo men jingle yisbu suna aduan kan ka isu kana on be dira bi ko mol jingle na yimba ma duwa sobo bin sha am mosa bi hago fune bi ti yisi jingle ma she na won dile Allah bi zugur mala amfana nam pam to ko kala amfana ma da amfana nam zoya to chat to ne per la sahama zo to te zoya be mamma man yele bi hago fune kaman di duabi na bahna katmune janglan no tabne be kare yisri janglan no tabne la bunu ma adin ma nyele be tenun kruzan le mpahnan ne per la te filer ne de tunete nan to yel mangle nirbu bo hamala bo asu ma yung balang kandana bi revi bo funa pam mbo hale انت هنتي ينير لوك شبولو لي تافي بون كاتبون لسعادات الدارين سعادات الدارين سيو يوسف ابن اسماعيل نبهاني من سبله اچن بيجي 603 mbala la li tafi ma buku sabla sabu ma zo ya razo anya karambi ka qolé nan ala vinya law la ismanya la 30 ama acan line shanga par 22-23 line 22-23 ma acan ni mana ka hadis ma bi ana sandela ruwaya mana na nabra yelo ne bit du'a biya tam wala njang no wonu dirgo o nu dirgo tablo ngomane kam wala kayisi jinglen o nu za tablo ngoma nir gurla di ma ka ce duniya yel biere bozo din yenye yeto ashela ngunne ne ndangum fes okay dezoro tuka bi kulshi na duniya ngozo kayen wumi yeto akare yen kyo tablo na karnya na won yeto ka fanme endozle yel na nresam sa ama ka fari lan yele nresam sa de bijiyata la ama nyen ngumborde dan fani ti tam kam ti ko ya we bijiyata la bijiyata ka te kere yeto ashanga ka bin shanga musurti leta
ay nyam ka tebo ab mi ay nang sham solvole bo zo pielgo ma ab dang la babu ami be dang la babu abem bang ay zang biya ko ma chang sha ati nyam ka bi ma yisna ka be birshal damba vela do zo litaf be ka to makarim la ahlak afayal ya wo nafila ma abi tabli kema dun tuna nang nafila shanga hal so yin yire to kum ka ko toci de nafila biane wo yen nang le daba sham kan karya nab sahaba no hole wo yen nang le ka ce munafiki biya ko ma sham do zo na ambal ami usas lala non ce moment de malade time pire sheldon tuni de tuka bima kaman tamshilon ko shina ma ama din nan ka ashifti bi hagu zo bima te empana ya shanga ben bakwai so ben ba bima to nya golba de tuka at least ka har kunya sole en chanta mol jingman wotabel ne ndama ile kitab al aqiqa bi yul bolbo de tuka biuna daba point dal ka bol bi yule kapno ami ile kitab al aqiqa ma de nyala li ta fi sheldon wo bi yul bolbo kaman zonga tumbo ne bi yisham te de mala te chela shanga bai ama muslun sira kam na pasha kazang shanga pai dama larwa nam da mal la bi hashale bi do abiya da ba point dal ka bi mbolo yule do zo anabe kan o ba karle bi do abi pom bla bi en korgla pe yino ama bi do abi dabagala bi dabaga ka ba korga pirai bo zo tabaga musam so kam na on tabago sham do zo larwa nam da nang dale anab na kan ora ba karle ama ka fari la nyala yiko isala pe yino nyin non pe yino do zo anab non da onda kana makanam da mal la bi hashale bi korga pi amana banan ta Allah jim won zang le jebi ma da ba point dalma bi zang le jo kapno kol kana suwo kom kana mbulo yule kana bi yala na bi chella jim ma ya to anabi ko korgan nam dama na bi zang le tar kana on zang le zo bi ma nan bo kazun go gulbo gulbi ma karan sara zang ti bi ma kana yel na ma bin malji shel jiro ma bar lan zang jiwo na bom tulala she bom bon le zakfarani la nan zang jebi ma kabulo yule kapno kol dozo ay ko li tafi bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid page 464 mala ay chang de nyanga an hadisi ma nya la sanana fatima on do ko bishabza bi pun bana o ko ndila zabrma o ko zabrma woyi de mina anzalfa woyi zabrmo nang scale yingane kazang anzalfa nang scale yingane no woyi le nyartamsam dit nang didi ko zang zabrmo ma pi kazang anzalfa ma mal bi ma zo sara dinga cika bi ma woyi snata nang amfani biya te sama cika to kolvani ma kana chang bo shawadan pa ma kama zo pan bomo musulun sen nyale musulun sen dra ko bien me ka musulun su kana te endozle do kan ye shanga bien ka musulun sara kana te endozle ka shanga bien ka musulun su karle do la an kulnyale okay so akube lo kam ka yuna timin imam Ilyas Nabi Duno Puma ndi tabane chendma na chanshama anyala ngu nyasin do chikan suya ka vu kom ka labna ka titizan jima zanto Allah